Bula. Go minuni maragaraki ang hotel tak na forang ng Bula FM naman 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambul benaka. Se kue ongo na pakalelek ni nonda itu tuku na mbungi ndindai. Sa pakarita na ililu ni songo pa politiki na Social Democratic Liberal Party o City Ben Rambuka na nona siyang nindo bata kini tuku e ambita ta kita umanda na mon liwa membaleta na diwali na lewe ni nona songo o linda tambuya. Ka Rambuka nindondo kibeira era baka itu tu merendo baka sama pa binaka nimberni resoliendo na tuku. Na bika ya pakarita o tambuya en na mon liwa e surete bunga na bital noa kena bisa bosa. O tambuya itu kuna ni diwali ndondonu mena marauta ki na singa moniti me bakani singa tambu ndondonu mena rokovi ka singa ni bogathengu. Ia mai ka Rambuka ni ke rawa ni marauta kana nondotu ndaunganga na timi ni biti na singa tambu e senga na kiana nduindui me tuna ngalala mera marauta ka kina na wekanda na Hindu na songo ni diwali. Ia mai pakarita katalangana ililu ni National Federation Party Biman Prasad na nona kawai na beka imbita dhaki o tambuya. Sa baka utelanga son na bakatataro kibuan na buni bola tunde ini sodelpa emele ndui tuturanga kawara gitigo na nona itukutuku. Ena bakatarai na baka tambote roket ena marauta ni diwali ena singa tambungo me adhoba nga na tina kaloko ena mbungi. Sa thingomi na bebagandi itaki ena tikinongo maina ministri ni beka ambula. Kaya nduana ibagalislesi Raymond Mohammed ni baka tambote rokete ena tegibu ena lima ena kavi me adhobayani na tina kaloko ena mbungi ni singa tambu. Sa suel ni biwa salataki ena ganga rauni ena kena bwedhoritiko na baka tambote rokete. Ntua na kisibu ni COVID-19 ema idhingomi ena idhurudhuru ni nonda vanua. Gwa ntua na turanga ema ki 5 kangole maina lotulevu sa oti maina ntua na mangabuka kabuka maini Islandi. Wambauti ni turanga ongo e atako soba mai na idhurudhuru e Amerika nimberni ado mai ni Islandi kangole saramai ena nonda vanua. Ia esanggarabitiku ena valimbula e lautoka. Sa 35 keda na kisi ni COVID-19 e atauri nonda vanua. Ia na kiana taunduanga katiko ena ngaunungo na kisi vo e maidhingomi kanira sa ambula binaka keda na kiana vo. Kinangito, mai kaya na halfback ni timi ni naita siri chone na buso ni binakate mena baka rongo binakataka na nona mata bubale ena finala ni Skipper Cup ena moni mata ongo. Nandang ugito e maki ruas sambul ka ono er sambau kilay talanga e so na nona ngase me bakata ki selosi ki asel ni tenge ena buturara ni ragabi. Kainir tundo uredi ratu udake na nona ngase kawaya na buna ena sanga mena bibuke ena kena sanga inanganga. Naita siri ki suba rona vengi en rabu ena baka rawe ongo ena finala ni Skipper Cup ena rara na ANZ Stadium e suba. May dapikir na bakalileka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rano na Saman Siseni na Radio Fiji 1 Kinimbula FM. Ni bakading vinaka. Ndo toka bia unabi sere so na Bula FM number 2 NSR iso. Bula FM number 2 NSR.